Vuka udle nasingwa sakho nalamhla nami ngiyakunyakadisa ngaso ngoba uNkulunkulu ukuthanzile ukuthi uchubeke nendlela yakho, indlela yakho yokumkhonda, indlela yakho ekuphileni ikakhulu indlela yakho ukuthi umthanze. Encwadini yaLuka sahluko 19 Jesu undlula eJerikho lapho mawufunza kuverse 1 sekunemthelisi lomkhulu lapho longuZakewu. Ngalo mthelisi iBhayibheli lithi wetama kumbona Jesu kodwa wehluleka ngenxa yetizathu letimbili. Number 1, bekunesicumbi. Kwesibili, ngathi bonke bebabathe kunaye labantu noma labanengi bebabathe kunaye, kepha yena amfishane. Uyathi emhlabeni lesiphila kuwo kungaba khona tinto nawe lomfishane ngato mawuticathanisa nalabanye. Kunetinto letingenta kutsi imicabango yakho ivimbeteleke, utibeke sici lonaso uthi mine ngenxa yanaku lengingenako, ngenxa yanaku kumbe lokukabi lenginako, nami kumbe angisilo kahle kuthi Jesu angangentela umusa. Verse 4, ngako wase ugijimela ngembili wakhwela esihlahleni. Esikhundleni sekuthi Zakewu akhonone ngalabeka ngenako ngebufishane bakhe, wathi akunenzaba, bengingete ngaba mdze, bengingete ngaba nawo umtimba lokahle, bengingete ngaba sethubeni lekuthi Jesu angangibona, kepha ngitawenda loko lengingakwenda kulomhlaba lengiphila kuwo ukuthi ngimbone Jesu. Bekanenhlitiyo yekutibonela Jesu, wagibela esihlahleni angenandzaba nekuthi bantfu batawutsini. Cela lamhlanjena utikhulule emicabangweni yebantfu, utikhulule kulokucatshangwa bantfu, ngoba kulesinye isikhathi utawumangala ukuthi uyathi bantu bebangakucabangi kanjalo. Zakewu wagibela etulo esihlahleni. Jesu makafika esihlahleni kwentekani, wabuka etulu wathi, Zakewu yeshesha wehle ngobe kufanele ngiyewungenisa endlini yakho lamuhla. Zakewu watibeka endzaweni lapho Jesu angambona khona. Zakewu lona mase aya khona Jesu bathi, hawu lo muntu lona basho kuJesu usivakashi emtini walesoni. Uyabona abantu kuba netinto kumbe tikhashana la khona ligama lakho bangalibiti khona. Ligama lakho abalibiti mangabe uyagula, bagcina kumbe bakubita ngekugula kwakho. Kwesibili, waba ngumuntu wefavor yaNkulunkulu abalibiti ligama lakho, bakubita ngayo yonke intfo. Waba ngumuntu nje lotfola ifavor kuJesu njengaZakewu. Wathi Jesu makathi ayi usengiyawungena kakho Zakewu, abambiti ngeligama bathi soni. Ungetfuki, kukhona Jesu lasuke akusebenta. Bantfu mangabe wena unenhlitiyo ya Jesu nekwenta tinto ngendlela lefanele, bantfu mabajika mababona le favor babese ligama lakho libese liyabesinza, bangasakubiti ngalo. Lokuhle ke Jesu la kuZakewu akasho ukuthi ayi awuyolungisa ndoda, angazuthi awukemi kahle, awuyolungisa kahle netinto takho, angicabanga ukuthi utitfola kahle, awuyongihlobisela mine, ngitowukhona kungena ngoba ngihlobile. Kepha sitholani? Hayi, sithola ukuthi Jesu wahamba wayawungena, wenela kungena Jesu sekangekhathi. Zakewu yonke imikhuba kukhohlakala kwakhe kwaphumela ngaphandle. La kungena Jesu khona imikhuba yalobumnyama, la kungena likhwezu lekusakhona imikhuba yebumnyama iyacoshwa. La kungena Jesu khona lokukhanya bumnyama buyabaleka.
akufuneki ukuthi utetamele tintfo letikabi empilweni yakho kwetama ngemandla akho kuso sonke kuyo yonke indzawana nebumnyamana empilweni yakho. Vumela Jesu, uthani Jesu nalapha ngicela kubuse wena, ngicela kube nguwe lo letha kukhanya, ngicela kube nguwe lo letha kuhleleka, ngicela kube nguwe lo letha i-order. Ngoba Jesu uyadada tintfo lekumele tisuke bukhona bakhe beyisa yonke intfo. Lapha ke iZakewu sigcine ngekumbuka ukuthi bekathi yena utawumbona Jesu, bekati beka nje ukuthi ungifane ngimbone. Kepha Jesu wayihlonipha lenhlitiyo ngekuthi athi Zakewu, mina lamhla ngisivakashi kakho, mina ngiyawungena kakho lamhla. Nayo inhlitiyo lamhlanje ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi leyo inhlitiyo yakho nawe ake utimangale lamhla kuthi uyathi benginalokuncane Jesu wangishiya nalokukhulu. Uyathi benginemicabango lomncane Jesu wenda lokukhulu kakhulu kunale bengikucabanga nale bengikucelile. Nkosi yemakhosi asese ummangalise nanga umntwana wakho lonenhlitiyo yakho nje nalonemcabango ngawe kuthi yini longayenda kuye nalongayenda ngaye kulesikhathi kulelanga kuleliviki kulenyanga. Amen.